Ide ste bre ljudi, evo nas ponovo u srpskom gameplayu. Danas ću vam pokazati kako da unesete vaš čit u GTA San Andreasu. Znači, vama je lako, samo pratite moje korake. Znači, napravite novi slot. Ja sam se ovdje malo zezao. Dođite ono do CJ-eve kući, sačkajte se neko auto. Evo vidite, ja sam već unio svoje čitove. Sačkajte da ozmačim kuću. Tako. Da, za misije GTA San Andreas, ne znam da li ću snimati, možda ću snimati ovako samo za Zanciju po gradu, tako za Zancija sa čitavima. Baš odavno nisam snimao, izvijavam se zbog toga. Prešao sam jedan par misija, imam jedan slot gdje prelazim za misiju, ovdje sam zezam po gradu. Evo nas, došli smo u CJ-evu kuću. Nismo još došli, doći ćemo. Uđite u CJ-evu kuću. Ovako idete. OG log save, znači gdje igrate tamo i sačuvate. Sada izađite GTA San Andreasa. Ja koristim GTA SA cheater, to je moguće, to možete skinuti preko Mobizena. To možete skinuti preko Mobizena. Pazite ovo. Znači gdje igrate, gdje vam je taj slot, tu kliknite, meni je save 2, tu ću ja kliknuti naravno. Sačekate da se ovo učite. Onda idemo. Znači, otkačite šta god hoćete da vam bude u igrici. Znači, koje čitove hoćete? Ja hoću da ne budu neredi. Respect, stamina, muscle, body fat, sex appeal, natural minigun, power suit. Također imate i za vozila. Onda idete save. Ovo isto sad bitan dio. Idete u GTA San Andreas. Idete start game, load game i tamo gdje igrate, ovako ovdje. Sad su čitovi uključeni. Sad će da radi. Sjećate se da ovdje nisu bila sve ove 9, nisu bile sve devetke, bilo sam nešto ono 9, 9, 9, 9, 8, 7, 8, 9, tako. Kako bi auto našli, mislim ovako, pa ćemo se ovdje pojaviti. Da, evo ga. Evo ga i auto. Znači, čitav radi 100% ljudi. Uključio sam da me naganja policija. Evo, sad ću vam to dokazati da može. Kako neću sad na auto, uzet ću neko drugo iz garaže. Vi se mnogi pitate kako sam ja skinuo GTA San Andreas. GTA San Andreas sam skinuo preko Apto ide, znači ljudi radi 100%. Možda je to 2 GB tako. Otiću sa svitom autom. Znači možda ću ja nekad početi s njom misijom od početka. Sad ću da radim čitam da svega memorija. Sad ću naći. Možda ovdje na autoputu. Evo, taman. Evo.
pucate ubice ga neće vas ganjati mure, znači čitovi radi 100%, znači GTA SA čiter, možete snimiti klip kako da instalirate tamo čitove, znači sam pratite moj korak i ubacit ćete čitove u GTA San Andreas. Ljudi, to bi to bilo od mene, vidimo se u sljedećem klipu, ćao!